Impinduka mu burezi, abatsinze amasomo yose ku kigero cya 50% bazaba bemerewe gukomeza kaminuza. Naho Perezida Ndayishimiye yatanze imbabazi ku mfungwa zirenga 5400 ategeka ko bahita bafungurwa. Mu rundi ruhande, guhera kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Ugushyingo 2024, abakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu myigaragambyo kubera umushahara bita intica ntikize kandi nawo ukaza utinze. Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye ibyo gutsindwa na M23 yamaze guha ubuyobozi aho yigaruriye. Umunyamakuru Mutesi Kovia yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bw'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC asimbuye Barore Theophas wari umaze igihe kuri uwo mwanya. Ngizi ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu uyu munsi, ngiye ugiye kuyakugezaho nk'ibisanzwe ni Joseph Katness. Impinduka mu burezi, abatsinze amasomo yose ku kigero cya 50% bazaba bemerewe gukomeza kaminuza. Ubu buryo bukaba butandukanye n'ubwari busanzweho, aho wemererwaga gukomeza muri kaminuza yasabwaga gutsinda amasomo 2 y'ingenzi gusa. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Uburezi, yabitangaje mu muhango wo gutangaza amanota y'ibizamini bisoza amashuri yisumbuye byakozwe mu mezi ya Nyakanga na Kanama 2024, aho 78.6% aribo batsinze bakaba bazahabwa impamyabumenyi. Medic ivuga ko abanyeshuri bari biyandikishije gukora ibizamini bisoza amashuri yisumbuye muri uyu mwaka bagera ku 91,713. Abakoze ibyo bizamini bakaba bari 91,298, bahwanye na 99.5% by'abari biyandikishije. Mineduc kandi yemerera abifuza gusibira cyangwa kwiyandikisha kuzakora ibizamini by'abakandida bigenga aribo byita candidat libre ko batangira kubisaba. Guhera ku wa gatatu tariki ya 13 Ugushyingo 2024, abakozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu myigaragambyo kubera umushahara biti nica nikize kandi nawo ukaza utinze. Bakaba bavuga yuko hari ibirarane byinshi leta ibabereyemo kandi ko batishyurwa bikaba byarabashonjesheje. Kubera gusonza, abakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga b'iki gihugu batangaje ko baretse kujya mu kazi kugira ngo leta ibanze bishyure kuko mu ngo zabo inzara inuma. Anisiti Murendo uyobora sendika y'abakora mu rwego rw'ububanyi n'amahanga avuga ko bafite agahinda batewe nuko Minisiteri ifite ingengo y'imari mu nshingano zayo yanze kubagenera amafaranga y'ibirarane angana na 28% byayo bari bubone muri uku kwezi k'Ukuboza 2024 kugeza rwagati. Akaba yagize ati, iyo ni imwe mu mpamvu zaduteye kwigaragambya nyuma yo kubona ko ibyo batwemereye bitakibonetse kandi mu ngo zacu turashonje. Abigaragambya kandi bakaba basaba leta kuba babishyuye imyenda yose bitarenze Ukuboza 2024. Radio Kopari nayo dukesha inkuru yavuze ko umuhati wayo wo kumva icyo leta ibivugaho ntacyo wagezeho. Icyakora abigaragambya bo barahiye kutazasubira mu mirimo yabo igihe cyose bazaba batarishyurwa amafaranga yabo. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yahamije ko ingabo z'igihugu cyabo zitari zatsindwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni igisubizo yahaye umunyamakuru wa TV5 Monde ubwo bahuriraga muri Baku muri Azerbaijan mu nama ya 29 y'umuryango w'abibumbye yiga ku bihindagurikire y'ikirere COP29. M23 ikabigenzira ibice bitandukanye muri teritwari ya Rushuru, iya Masisi, Nyiragongo, Warikare na Ruberu birimo nka Rubaya, Kanyabayonga, Nyanzare na Karembe yafashe muri uyu mwaka wa 2024. Umunyamakuru yaramubaje ati, mu byumweru bishize ko twabonye ko M23 yafashe ibindi bice mubona byaratewe n'iki? Minisitiri w'Intebe Suminwa yabanje guseka amusubiza agira ati, genzura amakuru ufite bavuga ko batsinda ariko hari nubwo batsindwa, ndavuga uwo mutwe witwaje intwaro. Minisitiri w'Intebe kandi yatangaje ko muri iyi ntambara imaze imyaka isaga 3 havugwa ibintu byinshi. Avuga ko no mu byumweru bitageze kuri 2 bishize abarwanyi ba M23 bavuze ko bagiye gufata umujyi wa Goma. Intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Rwanda zihurira mu biganiro Rwanda muri Angola kuva muri 2022 bigamije gushaka umuti w'iyi ntambara iri kuva mu Gushyingo 2021. Ibi biganiro bizahuza ibihugu byombi biturutse ku kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja ingabo z'u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Gusa leta y'u Rwanda yabihakanye kenshi. Icyakoze ibihugu byombi byemeranyije gukomeza ibiganiro kugira ngo bicoce aya makimbirane. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze kuri Perezida Ndayishimiye watanze imbabazi ku mfungwa zirenga 5400 agategeka ko bahita banafungurwa.
Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yategetse ko abantu bisaga 5442 bafungurwa mu magereza atandukanye y'iki gihugu bafungurwe mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 14 Ugushyingo 2024 byasobanuye ko abagiye gufungurwa angana na 41% by'abafunzwe bose bakaba ari 13211 byemeza ko bose ari abahamijwe ibyaha bito. Iri tegeko rya Perezida Ndayishimiye yaritanze ubwo yaganirizaga abafungiwe muri gereza ya Muramvya iri rwagati mu Burundi. Asobanura ko iri tegeko rigamije kugabanya ubucucike. Yagize ati igiduhangayikishije cyane ni umubare w'umurengera ugaragara mu magereza aruta cyane ubushobozi bwayo. Nk'uko BBC Gahuza Imiryango yabitangaje, Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko imfungwa nyinshi zihombya leta, agaragaza ko gufungurwa kwaba bigabanya umutwaro w'amafaranga menshi ashorwa mu magereza. Yagize ati nzi ko baba barekuwe amafaranga bishyurirwa nta wafunzwe nta wakongera kuvuga ngo abanyeshuri babuze intebe cyangwa ngo babuze ibitabo, nimwumva uburyo duhomba. Perezida Ndayishimiye yatangaje gahunda yo gufungura imfungwa muri Gashyantare 2024. Icyo gihe hafunguwe abasaga 558. Yari biteganyijwe ko abandi bazafungurwa mu cyiciro ariko nta byabaye. Umunyamakuru Mutesi Kovia yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bw'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC asimbuye Barore Theophas wari umaze igihe kuri uwo mwanya. Mutesi Kovia ayoboye inama y'ubutegetsi irimo abandi banyamakuru 3 batowe barimo Girinema Philbert w'igihe, Rwanyange Antere wa Panorama na Nyirukundo Oxavera wa RBA. Wakoze kuba babanye nanjye mu makuru uyu munsi. Yari Katine nk'ibisanzwe, dusubire mu makuru akurikira. Ndabashimiye.